Tuna in khel an mek hi TAWITLANG group YMA sport meet CHHINGCHHIP VENGHLUN branch nei a tuna hian KHAWBEL branch YMA le HUALTU branch YMA te final match an khel mek a KHAWBEL lampang hian set khat la to in first set zau chi a second set an khele don ni game hi best of 3 tur an don ni an buat tolmen na foi na point an huwa one lap netball jalan tuh lah wakai toh placing nal 1-2 Isaac ah setar nih KHAWBEL lawan untuk KHAWBEL innocent ah spike ha hobi kan lubok top kan alut shot free ball buat kelamin man Troy zela 4-1 second set kan tika first set KHAWBELin na to ni short ball 2-4 Kylo short 3-4 service out KHAWBEL 5-3 6-3 in HUALTU lamin man Troy HUALTU 6 KHAWBEL 3 Lokara 4-6 look here netball KHAWBEL 8-7 8-8
10-8. KHAWBEL man chuối chầu lệ dẻo tỏ 11-8 hết hiện TAWITLANG YMA sport man mek nia khua som pahnih vel group a hian kan oma tuna hian volleyball team big hi kha som in mipa an khel thea ai se hi khoriat khosari in an khel boka tiang sport hi group ming ang chua $16-13. Oh kan sila pun ini kan. Kau nak makan ni? Kau nak makan? Takkan nak kimbe. Ball, continue. KHAWBEL natin time out. 19-all. 20-19. Racing setaring. Buat pun itu ngai tu nak hay kan thiếu tiền hi. Man boy na siyang mura na daw niya ang pulis niya ang daw pala. Kasi ang tawag ko na siya.
HUALTU 24, KHAWBEL 22. Set cut deve HUALTU le KHAWBEL ten ang la to na hian deciding set last match ni bok chu in khel don KHAWBEL lamin point cut anan ngala kon na 25 game tour. One all. Service game 2-1. Three all. về đâu là 있을 수 있어 꼬에 간랑 차례 있었더러 간랑 차례 있어 adik siap bergerak reload salah tekan đúng rồi khối service ace. 6-8. Dok saksayang eso tengo la mía 10 all.
11-10 KHAWBELin ma troi le a point khatin kan soi tang khan hei hi TAWITLANG group YMA sport avei khatna chingsi VENGHLUNin thleng ania hau tak khop maya game sang sang volleyball badminton carom board chess checker tite draft board tite air rifle shooting shooting mang na chuan in ti se kania volleyball hei hi atop kharna ani to ani HUALTU le KHAWBEL branch te final khel me kan ti kha first set KHAWBEL in la second set HUALTU in an la velia deciding set khel me kani tuna hian KHAWBELin ma an na troya 11-10 in block pitching there. Eleven 16. Hey. 12-18. KHAWBEL in foul shot mai 19-12 down. Đi bơi xa hết con chị đang đi 21-30 ta jump. Jump shot. Anh đây việc về lấy anh thì anh để cái gì cũng lại anh xài mấy có cái làm tập đơn gì rồi KHAWBEL and champion ta TAWITLANG sport meet vai khatna KHAWBEL YMA te
volleyball an champion ta ani